Construction and completion of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin scheme do so scheme 2016 pen chenggom lo nilidum phan instruction napilo Commissioner Panchayat and Rural Development alang litum ta tarik 4 December ni Commissioner Office penda isi press meet dulu tapi ini teman instruction naik pike mana 6 pen 7 ini mau nang itu ta district along la in the next 2 days mana district along ta hangui pusi phanoi pusi ni teman ta instruction naik pike lo aso pusi nang itu mana ni itu press meet along ki hangi lo nilitum Assam along total 2016 pen nonan 19,49,430 ahem sanction lo wa kekimbom lo ke non teng 16,04,677 an ke tangi ke lo ke non last 30 months ang bong ke 12,369 ahem tangi ke lo non ongoing at present ke 3,44,753 ahem ongoing do bong la so ahem non December ang bong tum patangi pusi ni tum fan target na pi iklo so la son non ongoing do bong lo ili tum Karbi Anglong a district along 2016 pen non sanction tanga hem ke 32,346 lo ke non ke tang ke 26,333 lo ke last 30 months along sanction tang ke 20,797 lo ke tang ke 16,476 lo non ongoing the bom ke 6,013 West Karbi Anglong long total 2016 pe non sanction ke 15,697 ke tangs ke 11,249 last 30 months along sanction ke 8,030 ke tang ke 5,018 non ongoing the bom ke 4,448 ke total Karbi Anglong and West Karbi Anglong bom ke total houses sanction ke 48,043 16 pe non ke tang ke 37,582 ke last 30 months long sanction tang ke 28,827 lapen last 30 months long tang ke 21,494 non ongoing Karbi Anglong and West Karbi Anglong bom ke 10,461 so lalo manke non progress percentage ke 81% for Karbi Anglong ke West Karbi Anglong ke 72% inge non nakimi la non December lo ako additional target my pdf tin to 278 ke Karbi Anglong ke West Karbi Anglong ke 137 itu han instruction na pilo je 8 December mo la 278 and 137 about sanction fee nahi pusi itu han instruction naik pi ko la pen lahai scheme la Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin ke elitum Government of India sponsors the scheme lo flagship program lo Ministry of Rural Development pen to la pen convergence scheme pen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin pen aja kedu ke lahai lo individual household toilet adu Swachh Bharat mission abhiyan alo magolo इनके electricity connection अंदर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना बता दो अकेला APDCL तो सिक्ले बोलो सौभाग्य स्कीम ये LPG कनेक्शन अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बता दो लगे फूड एंड सिविल सप्लाई अटुमसी लासो फूड सिविल सप्लाई कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट उसी
claim ko bol ke inke water connection ta dulu la ke nami tunda chini lo jal jivan mission inke प्रधानमंत्री महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अतेंग पेन ला हेम केलोंग प्रधानमंत्री आवास योजना तुमंता मेंडेस पिने 95 मेंडेस इसी अहम लोग आन इसी पिने अवेजेस में 238 इनके लसो अभी इनके रेशन कार्ड पर डोलो इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमंता असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में चलाए फेडरेशन है Kinja lang itu mentala luna hai lai pen lomopo la hello la government of India kini ya scheme kini ya pot ke convergence ke loke प्रधानमंत्री आवास योजना में के block figure le kini proite Bokajana block long ke total sanctions 7,366 इनके completed के 4,135 के ongoing दवाओं के 1,283 और ओवर लॉन्ग total sanction के 8,119 ongoing दोलंग 1,028 लंग सुए पिलोंग 2,570 पेन 836 के ongoing दोलंग लुम्बोजंग लॉन्ग 7,038 pen 925 ongoing the bomb nearly long 2,447 pen 448 k ongoing dollar romo long 1,363 pen 287 ongoing dollar samilang solong 3,448 pen 1,214 dollar west carving long long total sanction 2,821 pen 964 dollar Chinthong along 1,759 pen 555 ongoing the home Rongkang along 9,380 essential law the 2,723 the land ongoing land so ching along 1,737 pen 206 the land data figure hai and is with ahem sanction law la penon ongoing dolang 10,461 Karbi Anglong along Ketang ke 81% lo West Kalbeng 72% dola la non ongoing dohan ke punya target nang pido mo target bikin jaman ke December mo batang nang ipu si ipu non December ko la 48,000 bang emen tu ne sanction ke sanction since 2016 till now till now in the last 30 months la 2.5 years ke 28,827 la pen ke tanke 21,494 2.5 peni punoite peni puno 23 lo mateli 23 punoite 21 along pen lo tangte la 2016 pen non ana bang ke hisab dam lok lo te 5 years te above 5 years ase tangom lo te le tang lo si along pen adiam bang na son do je nili block under long tang hemso ke tangte na anta nikan pli nikan phola son do siala so dim bang so son patang pope sona taxi amri na thu la pen ke ha vesa hin kheroni hin to appear like one apilo Bokajang 1,283 dolang out of 7,366 Orgata dolang 8,119 lakpen 1,028 dolang langsung pilong 2,570 pen 836 dolang lapen Lumbajang long 7,038 pen 925 dolang tangte Nilibelong 2,447 pen 440 dolang tangte Romo Velogra 1,363 pen 287 dollar. Samilang Solong 3,448 pen 1,214 dollar. Carbianong long 32,346 pen 6,013 dollar. Kitante. Inke West Carbianong 15,697 pen 4,448 dollar tangte. La tangte bhane ni tunda la pinilo video tu mana instruction pilo pibom lo hai patang nahi ku December patang nahi ku. Sida ajak tumang ke pini nota ke la target bang pini
state long aku target lang kubum po aku target aku district long aku kini dulu lawan helang lah tadi sisi aku ni tuhan target aku minai picu 278 Karbing long ke West Karbing long ada 137 lagi non tadi si Desember si aku ni tuhan ini allocation mana naik picu lah labang ini dah tangungnya pul ke non si kini lah within tangka already draw up now FIR KPI dah dulu FIR KPI dah dulu lah recovery fund ni tu mula ini lo तुमने action की देंगी सन दोनों का la council pen map ni tu lah DRD pen la FIR hai pilo hai recovery fund case dah dulu lah itu hai la recovery pen lo te patang itu patang ko so dulu lah 5% hai pini critical lah ya pini tu hai jadi nang lihat son kan forward lo ada khap worldwide kim lo ada tangka bang ke entropy lab lo tinggal beda petition facilitator photo ada claim hai tungta dulu ba ada ke ame thang tungta claim gedak la pini pradhan mantri awas yoजना lage la son ta du je ame thang ta pini own contribution ta pino ta ahem ta themi ha ona pini ahem apot kini de pathemi to adha tungke ni tum pathi pupol area se suppose la mane 100 square feet person la ana section 100 square feet person bilo kita adha tungke me thang own tangka pen pathi mane se adha tungke 300 square feet person somar lok person ko apike tangka wede person de ya adha tumangke rason dudu adha tumanke la installment dulu mati. The first installment 32,500, second 48,750, third installment 48,750. La installment ada tangka long de pini family at pini problem to ba pini ada me back to nam back nam de tunta do lahai sasa do ko ti mandai instruction dulu hai government of India par dulu government nomor sama dulu era council long itu review meeting kita Agust ciklu ngado ciklu itu review meeting dulu video teman dak kalau sudah banyak kuanan mata target lah ya dulu betul itu mana instruction na pilo jadi by December ke tanggung pokok ya so non kuan ni tanggung ni perlu authority yang link opinion instruction na pi pada action mana engineer tuhan video tuhan pinge instruction na pi lagi mo sisi ni ko so nanti mage aso review meeting lang da level CM sa da pulo je nantum lagi Agos uta meeting lo hai patangoi dan Desember lo patangoi to non lang ekden na so ni ne